Assalamu alaikum dostlar. Экинчи чыгарылыш мына койлор жактан баштайбыз жактан. Мындайдан койлор түшпөйт мындайдан. Бул жакта чөптөр сатылып атат мына. Бул жакта кой базар мындайдан башталып бияка чыгып келет. Биз бияктан баштадык достор. Бүгүн апта күнүнө жекшемби. 2022-жыл 23-январь Сокулук мал базарындабыз достор. Сіздер видеоны алса, видео жақса лайкты басыңыздар мындайдан. Біз базардың ішіне кіріп баштайбыз енді. Байке, ассаламу алейкум. О, тоқтығы дейм, а? Қанша? 40. Екі түшпе? Уқтады ау. 40 мың сұрап атасыздар ау, а? Abi onысы қанша? Жоқ, о. Kozlumen 35. Kozlu koylar çö. 20 sene adam Kozlumen 20. Bunun kozlusu bir öyle de. Kozlumen 20. Жақсы. Var. Sanca sıradasın? 30-35. Seneler üstünde. Pişti mi pişmedi mi? Soda. Soda bildin? Şey bak değil. Pişmeye kaldı. Bir şey etmeye geldi. Kozlu koylar kança kat? 18'e. Bunlar dişleri kanday koyular? 4 dişleri mi? 18'de sıra attı. Bular российский линия. Российский линия bular. Bular Волгоград у нас как. Дағы біреусі ал, өрпал. Эдилбаева. Жоқ, вот это Эдилбай, это Гисар. Бұл Гисар, бұл Эдилбай. Бұл Арашан, бұл Таджик. Бұл Арашан, бұл Таджик. Да, Ошонда қозлары бар. 4 түрде тұрады бияқта. Бұлар айда. Оның қозлары бар, жақсы күшті. İçine жылып қоясың hem sıranın için. Бұлар hem Қозлары капитально düşüyor. бұл қанша мына Гисар? Бұлар Қанша? 150 сұрады. 150. Ama o 250. Эдилбайға чи? 250. 250. Бұлар клен заводтық. Тажик, Тажик. Ол Таджик. Қанша Бұны сұрады? атайын алған мен. 30 сұрады. 30. Арашанға чи? Бұлар 100 сұрады. 100. 1,5 жашта. 1,5 жашта. Не бұл қымбат, бұл арзан, кішіне ғой бұл? Біздікі. Біздің емесінен шыққан. Бұлар еме, бұлар клен заводтан келген. Бұлар клен заводтық. Клейм завод? Қазір только ему чипировать етіп, и документтерді алыш керек болды. Документтерді алыш керек болды. 4 мына порода тұрады, қой. Номер бересіз бе? Дағы бар ма сізде сатқылық? Жоқ, молар. Номер бересіз бе? 058 0508 45 45 95 95 45. 45. Dostlar çalaslar mı? 4. Biraz var eкен poroda var. Nasıl? Var urgaçları sefer. Erkek. Kaçıdan bunlar? 12,5'dan sұрап атам. 12.500'dü. Жақсы. Так, bu yerде daha bir qo'shqor turadi. Qanchaga bu qo'shqor? 100 ming. Tish qanday tish? 2,5. 100 ming deydi. Так, qo'zli qo'y qanchaga aka? 14 ming. 14 ming. Qo'zli molcha? 15 ming. Bu 15. Bular tishlari qanday ekan? Qo'ylar. Yaşta bu. Birinci olmuş bu. Birinchi tuğda. Bu 4 tish. Ikkinchi, uchinchi olib qo'yadi. 15 ming, 14 ming deydi. Yaxshi. Baran qachon bu aka? 25. Meni uyat qildingiz, qirg'izcha aytib. Kechirasizlar, ha? 25 ming deydi. Bulchi. Bul da 25. Yaxshi. 25. Poroda Gisarskiy deydi. Bular bo'g'izg'i deymi? Ha, жоқ. Ne kotni? Mana yerda. Sizga qancha aka? Assalomu alaykum. Qancha so'ratasiz? Ha? 14 mingdan. Bular bo'g'iz bu? Bo'g'iz qo'ylar. Bir ayın içinde tuğut deydi, 14 mingdan. Bular tishlari qanday ekan tishlari? Tishlari bor. 14'ten qanchadan berasiz? Jo'may videoga tortamda. Oba, qashib chiqasiz.
14 milyondan жақсы қойлар екен. 7,5 мың екен. Так, о қой. Қанша екен байка? Ассалаумағалейкум. Қанша? 12 мың. Дағы түшесіз бе? О, Дағы түші беремін де. Тіші қандай мұны? кіші орта. 12 мың. Жақсы. Боз емес екен. Чоң қой. 12 мың. Арзан. Жақсы. Қанша oldu жігіт? Так. Ассалаумағалейкум. Әге қанша бұлар? Біреу ешкі біреу теке екен, а? Біреу ешкі біреу теке. Екеуі қанша? Süt eşkiler 16'da sırada. Екеуі 16, а? 8'den. 8'den. Екеуі 16 мың. Süt eşkiler öyle. Süt ешкілер екен. Жақсы бұлар қочқырлар, а? Қозы қочқыр. Бұлар қаншада? 18'den? 18 мың. Жақсы, о жерде оны сұрайықшы бұл. Арашандар. Ассалаумағалейкум. Ойлайсың. Байке қандай екен пародасын сұрайықшы бірінші. Арашан. Арашан. Қаншадан сұрап отырсың? 2 tiş. 45'ten. 45 мыңнан екі тіштер. Қараңыздар, 45 мың. Екі тіш. Бұл қаншадан бересіз? Бере тұрған жеріңіз. Vere turgan Kulakları. 120 Nage? 40'tan болып қалады шында. Бере тұрған жерім 40'tan дейді. Дағы бар бұл сатқылық? var o. Номер беріңіз. 755 0755 35 35 20 20 02. Беловодскіде тұрады. Московский район. Moskovskiy rayon. Достар, çalaslar. Бұлар боз бұл, боз емес пе? Keç boz. Keç boz, ha? Boz уже bir ayda tuvar. Bir ayda tuğut дейді mi? Onday alıp көргөзейік, onday alıp. Bu eko keç boz. Keç boz, ha бұл eкі. Şu номерге çalaslar dostlar. Kulaklarını көріңіздер. Var çötkü. Buğularında etten burada. Ya. 8,1'den bol balçık. 8100'den bolmaya kalktı. Kozlardı. Tak, na koy. Bu koy kança ekan? 30 ming. Kança tiş? 4 tiş. Al bunысы. 3 mal 17. 3 mal 17 ming. Жақсы. O kozlu koylar kançadan? 17 mingden. Kozlu koylar. Çarva koylar. Tak, nerede kozlar sürəkçi, urgaçı kozlar var ekan. Assalamualeykum. Kozlar kançadan? 8'den de Biri көтеріліп қалып тұр ғой. 8'den? Var urgaç ha var ha? Былтырғы қозылар. 8 мыңнан. Деп сұрап жатады, мұнда түші береді. Так. Бұл жерде ешкі бар екен. Ассалаумағалейкум. Сіздікі? Ешкілер? Қаншадан? Süt ешкілер ма? Завинский порода. О, туй тұрғандар боздары 27 мыңнан. Ол улақ па қандай? Же ол теке? Tekke 8 bin. Tekke 8 мың. Bunda bu 15 bin. Бұл 15. Yüzümeli urgaçı 10 мың. Бұлар боз емес бұлар. Боз, а? Бірлем о теке 8 мың. Бұл өкі 25 мың. 27 bin. 27 мың. Қаншадан болады? Бере тұрған жер. 26 от дейді. Жақсы. Дағы бар биде сатқылық? Bana Номер беріңіз анда. 07 0700 01 10 15. Достар, çalaslar mı? Süt ешкілер. Номерін сұрағандар бар ле? Номерін сұра бердік. Қанша oldu bu? 13 мың болып тұрма. Қой. 13 мыңға алынды. Так. Мына қозылы қойды алдыңыз ба? Қанша oldu? Zaten 11 bin. Сатасыз ба? 11 мың. Сұрап тұр. Қанша екен бұл қой? 17 мың. Тіштері қандай мың? Ha? Tiş çok mu? Yaşap koygan ha? Ha bular. Bular da 17'ler. Bunun parodası qanday bular? Kisar. Arashan emas.
Гисарский порода мына 17 миңден дейт. Иштери калбай калыптыр. Ачык. Базар аламы. Кайсы соода болуп атат экен? Булар алынбадыбы? Канчадан булар? 10 миңден. Ага козулу койчу. А буну азыр эле сурадым, а? Кайсы соода болду экен? 35. Ne oldu? Kanca oldu? 35 mi? Ketip durun ha. Boğaz okşaydı. Boz. Kanca tiş. Türk. Yo sizleri tartmayın, malı tartar. 35 minge kettir. Kaysım onu? Erkek mi? Erkek. Kuruktu kaldı o değil mi? Sütten çıkan mı o? Ya bilmem merhaba tat. 13 minge alın ha? 13 kaldı. Toz bolam abi 13 kaldı da koydu. 13 minge alın proşol kozu. Жақсы. Nerede? Tekevi, serkevi, echkevi ekan. Serkeler qanchadan bular? 11 ming. Qancha kilogram et berib qo'yadi примерно? 20 chal. 20? Et. 23 ta hatta. 25 chal. Bilmeyim sırayın da. Şu nara da. 23'ten öйde ekan, 11 mingdan deydi. Bu qanchadan bo'ladi bere turgan jeringiz? Aktör. 11 mingden de adet 10.500'den beri. 10.500'den bo'ladi ekan bu. 30 beri. 30. Kiçilerege 20 cep. Kichiklarga 20 berib qo'ydi. O kozlu qo'y bu? Bu qo'chqor bu. Bu qo'chqor qancha ekan? 25. Ha bu qo'zuchi? 13. Erkek burg'achi? Erkek bulda. 13, 25. Ayt. Aytır. Anda ne sıra? Kaç oldu bunazım baka? 60. 60 bin kalındır. Aşağı kunacın. 60 bin. Tak. Bu kozlar. Bu kozlar erkek burgaçı. Kancıdan? 12 mingden urgaç kozlar. Kumbatlı bular çata. 12 ming. Ha pazar. Ha kozlu koy sırakçı. O kozlu koy kança ekan? 17 ming. Koy kança tiş? 6 tiş ha? Kozlusu men 17 ming. Bir 14 mingge verseniz gerek. 14 gelir de. Vermediniz mi? Kança veririz? 15 ha? Жақсы. 15 ming yo'lab deydi. Bular qo'chqor ekan ha? Urg'achlar yo'q. Qaysisi sotildi? Ne oldu? Qancha oldu? 10.500. Bu urg'achchi da. Urg'achchi qo'y ekan. Cho'tki da. 10.500 ga sotilibdir. Tak. Bu to'qlar kimdan ekan? Oşanı bilmez abi bizde. Çok güzel. Sizler de kutudaşlar mı? Oşan. Qarab turib bildi, tegib ekani ko'rish kerak. Yo'q, meniki emas, men video tartam YouTube'ga. Ular iki tishlar 35 mingdan ekan. İlk işte. Kanayız. Esler jakta turib, baqa qarmabdi. Mana, o qo'ylar urg'achi. İki tish 35 mingdan. Qarangizlar. Bu diş canaran yok şu. Bozuk. Oşunday dep koydu bilbeyim. İşte bunday turmuş körgözeyinçi. Va rahmat mına. Sizler qayoqqa alatasizlar? Ha? Ha, sizlerchi? Şurada çabuk. Ha, cho'g'u. Yurgizlar har joqda yeysiz. Qaysi var bu? Bozor alami degan qolar. Neydi? Evet. Soda. Ne bu yoq? Qancha beradi? 115. Qaysisi? İlk bozma. İki kozulu qo'ygan. Yaxshi. 115 ming beradi. Negiz qancha so'radi? 5 ming. Seydi, ver Seydi. Ben bazarda bu vakit ben Skype oynayayım bayağı.
Kozulu koylar. Soda olatat mı? Emir bu olsun da derse ova. Ana ne? Çakını da öyle bir koyun emiş. Allah'ım buyruğu aldı. Buyruğu aldı. Bunlar kıcakta biri bir yakta biri var. 1, 2, 3, 4. 115 minge. 115 ke. Жақсы бал oldu. Mal bu güzel. Yaxşı güzel. Yaxşı bu güzel. Mayga var. 35. Төртті тоқтылар. А бұлчы? Бұл қанша? 55 болады. 55. Бұл қанша тиш? 4 тиш. Бұл 4 тиш екен. Арашана бұлар бары. Қараңыздар. Мынау бауыр қанша? Бұл 35 болады. Берер деймін. 35 болады. 30-қа берген 35. Жақсы. Tatilerde 22'den beri. Mınalar? Yürüyüp, yürüyüp. Kozlar da var, şeyle geliyor. Bu bir kozu geldi. Bu da kozu var. Bu da kozu. Forma совсем другой. Bu başka başka. Bilgen adamdayla karar öyle bilip var. Ya номер беріңізші маған, мен кетіп қалайын. 0504 0504 94 22 57. 22 57. Арашан қойлар, çalasarız. Kozkorda var, oşanda tartып koşu, koçkorda. Қанша oldu қожа? 10 min. Так, мына қошқор. O da var eкен. Ya bu қанша сатасыз? 200 min. 4 diş қошқор. Bunun parodası қандай parodası? Gülüverdim balası deydi. Қошқор. 200 min. Азыркы номерде болады достар бұлда. Çala бересіздер. Арашандар. Жақсы. Берде сода. Үшті ұшпады екен әмін. Қайсысы? Kanadaga тұрады, Сейт. Сен Канадаға көресің. Жаңағында қойларын сатудан көресің. Канадаға, сен Канадаға тұрады. 117. Екі чоң қозы. Екі чоң қозылық қоймына. Алайға Онда оралды. о. 117 minge кетті екі. Жақсы. 300 Ақшаны есепті алады. Екі қозылық қой 117 minge болды. Байка алдыңыз мı? Қанша oldu? 9750 aldı. 9750. Жетішмен bir 10 min болып қалады екен да? 12'den suradı verdi. 12'den обратно сұрады бермедіңіз. Kaçkarlar. Қозы қошқырлар. Бұлар қаншадан болды? Жаңа келдіңіздер. Енді келіп тұр. 9750 болып тұр тегілер. Так, ешкан сұрап қойықшы. Қойдық қаншаға бұл? 5 min. Қозылы қойлар қаншаға байка? 22 olsun, egisi olsun. Егіз қозымен 22 min. Бұл түйші қандай қойдың? Жаш. А бұларчы қозылар? 8500'den. Қанша айлықтар var? 2,5 ay. Paroda. 2,5 айлықтар. Paroda. Қандай paroda? Aralaş. Sarımlar kulaklar olur. Арашан, Гисар, Edilbay қайсысы? Eski bilmiyorum. Paroda var da. Paroda бар, а? А ол қара қойды қанша сұрайсыз? Қозысымен? Bu 22 bulda. 22. Erkek. Қозысы еркек. Жақсы. Шындай бұл. Так, бұл арашандар ғой дейм, а? Бұл қанша бұл? 35. Тиші қандай? 4, 6 тиш. А бұл че ма? 25. Ондай ол. А монысы че? Бұл боз оқшайды. 50? 50 min. Тиші қандай анықы? 4 тиш. Ona gel. Kuyruk var eken. Tüh. Gösterbesin ya. 50 min dedi. Karanızlar. Yakamda acıldırayakçı. Kuyruklar buna. 4 diş. 50 min dedi. Buna ki kuyruklar. Koşkorlardan çoğun oldu bunlar. 1, 2, 3, 4, 5. Boğuza bular ha bu arada. Dağı var mı satkılık? Nomer ver Espan'da. Ben bildim. Ayta veriniz.
0709 50 66 73 dostlar çalaslar mı? Araşanlar. Так, mına yerden sıraş. Kozlu koy kança ekan? 15 bin. Жақсы. 15 bin. Kozlu. Yoqta. Kozlar. Qaysi eskilerdi ya? Kança ekan bu? Yeğlerini koşu tartıdan. Kançadan sıra odat? Ulağım en 6 ha. Bu teke ver. Bu 4 bin. Bak. 6 bin. Ulağım en. O teke 4 bin. Tarttı mı var? Yaqa detski sat koy bak bakarat. Dostlar videonu аяқтаймыз. Екінші шығарылыш. 2 жол шығарат olsanız uzun болып кетеді екен.